paiflea hambaya faro tinini o ketal habanok doglam chokmani pandao tinini nograi okrangai phaimanjak phainai chini TDADC hapang ni chari phang okra borong gonang chini sar purno chandra jamatia phaimanjak phaikya chini honorable executive member public work and department no nai tongnai borong gonang chini sar Runel Deborma moncho উপস্থিত tongo chini onnanno tangpedekni tangphangokra o amchaini ngi tongnai rok tinini o pandani o jama tai moncho achukjak jotonono ani kholomung yaforo tinini o pandao phaimanjak phainai haksal sampani officers tai oroni somaj sebok oroni lukurongno ang paiflea hambaya foro tini belai kino kha tongto janai kok tamani bagai himaba kaisa habanok oro doglam khiokna thang tongo tar mane obo kaisa development ni nokbar sibu nimia obono direct development ungkha but development khaijaka jeng o shobdono jeng directly hinimang kais jeng age hingakai tamoni salai unnayoni kuni nokbar sibya hoytoba unnayon ni bagai nokbar sibna chengkha ba chengei tongkha omo nokbar sibya takuro bukurok direct development khlaijakha puila oro zonal development office tui phaijakha tabo PWD office phai sok phaikya agami dino taibo ketal ketal habanok o jaga phai sok painai tar mane chini Gumuti district ni kaisa head office tini o Killarayo bario phai sok paikya age jeng office kachari khabrumnani himnani hingakai jeng South Junoma thango Birchandra Monuo chini Junal porjonto jeng asomoy rogo kaisasi phiaba tini chini bubagrani netritwe jeng TDADC o achugoi sarkar phaiui jeng tamo tamo tangbotang khlaikya abo jeng bukubai sabaya jeng tini bolaina nango o samungrongno o tamungrongno phiaba chini bukha amhai borok jeng chini borok rok bolaina ringya sana ringya sana ringya asole jeng kubui amhaino jeng chini tamotong obono jeng bolaina ringya rignai risa kanmung chonmung chamung chakhui gudo muya awandro jengje chamaro khangrai mosodeng o chamungno jeng bolaina ringya isi sei bolaina ringyani karone no chini o samung nongmung kanmung chonmung rok jeng ongklogo uslui tongo chini Tripura rajyo omai kwbangma jati tongo borongni ek ekta samung belai kheno abo world wide international level o a samung rok onek demandable haisi but demand ongui mano bobishoto commercial sector tlangi thangmano piaba jeng aborongno jeng bolaina ringya chini Bangali jati ni samung naidi worldwide famous jeng Tripura sari hotel no jeng naitu gya Tripura ni baire thangakai bo jaga Bangali hotel tongob sema naitu karon jeng Tripura o oro je chini je jati tongnai jonojati jati joto jeng je mili tongnai Tripura sa wanjai toksa je sapano jeng o jaga kaisa chemistry tongo samung nongmung ni boni bagai jeng Tripura ni bare thanggakai Tripura sa hotel to manani asaya ek duita option narugo Mizu hotel Manipuri hotel mode mano Naga hotel de mano kono fana mali angkai bo jaga chini Bangali hotel tongse manai to o mahai all India o sara India o প্রত্যেক জায়গা থাঙ্গাই আং নিজে বহানি এক্সপেরিয়েন্স জঙ্গই ফাইকা ও হোটেল মানা তো তার মানে जों যদি চিনি তামুং ও চামুং নংমুং
kanmung chunmono chung jodi bolaina ringkangkai जों बहायनो दिनै सारा अल इंडिया नो चिनि होटेल लो बा चिनि कानमं जुनमुरक जों नुखामु बनि बागै चिनि जे डेभलपमेन्ट नों दंमानि चिनि जे एडिसि हाबांनि बिजिंथि जों जे सामुं खलायलै दंमानि अबनो जों बलायना नांनाय फुलुंना नांनाय बुइनो साना नांनाय सिरिना नांनाय रायो कामियो एक समयो काइसा साब जुनाल ऑफिस ताइ काइसांके आईएस ऑफिस मात्र ताबो कयटा ऑफिस का तांगनक खानाय दि जुनाल एन्टायर गुमुति डिस्ट्रिक्ट नि जुनाल हियाबा गुमुति डिस्ट्रिक्ट नि जुनाल हनपानो चिनि गुमुति डिस्ट्रिक्ट ताइ काइसा ऐतिहासिक काइसे बेलायनो इंटरेस्टिंग गुमुति डिस्ट्रिक्ट बेलाय कतर चिनि अ यां को साउथ जोन हिनि मानो हबनो त्रिपुरानो दुइटा बाग खायगांकाय साउथ जोन नॉर्थ जोन हुगांकाय यां जे साउथ जोन पार्ट गुमुति डिस्ट्रिक्ट बेलाय कतर बनि बागै चिनि गुमुति डिस्ट्रिक्ट दुइटा जुनाल लंखा काइसांकाय गुमुति जोन साउथ जोन खागैसे गुमुति जोन ताइसा खागैसे अमरपुर जोन सनामका दुइटा जुनाल दङ चिनि अ गुमुति डिस्ट्रिक्ट नि अंडर आबनि बिसिङो गुमुति नि हेड ऑफिस इंकै दिनिनि सालो अ जागा तांजागै दङ रायो कामियो चिनि अमरपुर जोन आगामी दिनो जों काइसा मिडल पॉइंट जागा लां थांनाय आपातत ताबुक जों अमपियो ऑफिस चालगै दङ इको अबनोसि हिनो डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट डेभलपमेन्ट गे बनो ताकुरो बुकुरो तिनी आईएस ऑफिस बो अंजागरो पीडब्ल्यूडी ऑफिस बंजा सालजा जों 6 शिड्यूल चिनि जे ताबुक जे दफ्तर चलि तंगमनि टीटीडीसी नि जे डिपार्टमेंट चलि तंगमनि हयतोबा 40-45 टा जों दफ्तर ओंगै मानो आगामी दिनो इंगे ताइबो चिनि अ जागा ऑफिस काचारि जों तुबना नांनाय अ जागा सनामना नांनाय कताल दफ्तरनि जों हाबानक अ जागा तांना नांनाय इंगे बनि बागै नरो जागा बहायनो रेडी माखायनाय अरो आनि मते आं जेनुकमानि मते अरो रायो कामि बेलायनो नायथथक जागा तंथथक जागा एंड ऑफिस काचारिनि बागै बो बेलायनो सुइटेबल जागा इंगे अरो जारा अ कामियो जारा दंनाय दं ताबुंनि सिमोन नरो भबिष्यताव वानसुगै ब ऑफिस तुबु खांकाय साबो सगां जागारिनाय साबो सगां तारिनाय नरो अबसे रेडिं सिनि हियाबा अब बुबाग्रानि नेतृत्वे सम्भवनाय ताई अन्य केबुनि नेतृत्वे सम्भवंग्ला अबसं परिष्कार नुखा कारण थांनाय विगत अनेक बছর गोबांमा राजनैतिक दल और शासन खायकिया बियाबा कोनो डेभलपमेन्ट कोनो बाहायग्रै एकटा ऑफिस तांनाले दुरनिक काइसे स्कूल पर्यंत मेंटेनेंस खायलांलिया गोबांमा स्कूल गोबाय गेदेब ताबुक जों खलायसिनि खलायबेसि मायां तका वाइसाबाय जत एक लगे जत सामुं खलायनिया रां तंगो 100 टाका निनि सामुं तांजानाय ओंगै तंखा 1 लाख टाकानि बा 1000 टाकानि 100 टाका बाय आं कयटा सामुंला खलायमानाबा काइसा केन मा खलायसिनाय बिले एगे आगे मुंसो सामुं खलायलांया कोनो मेंटेनेंस खलायलांया कोनो ठीक मतो कोनो नायकलियानि बागै ताबुक एक लगे जत पजा गोबाय गेदेब पजानो जों रुजुनानै बायद मांखायस बाहायनो ताइ किचा दलजोनि बिसिंतै खालगै सामुमा तांनाय जेहेतु जों काइसा इन्स्टिट्यूशन जों रान खाय दङ बनो